Koliko sam jebeno sad fin, ti si još Željke Markić, vanbračni sin. Ovdje se pička sada iznervirala, zbog uvjerenja skoro te je abortirala. Slušaj kako vi to jebeno sad roka, kad dignimo sad ruke sad ovdje cijeli lokal. Jer ja sam najjači, ovdje sam oboraz, ruku mu gurnem u pičku, postanem trbuhom boraz. Sada ovdje pičko, ideš sada, mene zove se sada Vito. Ubit ću te čisto i gledaj me sad u oči, pička će nestati ovdje usred sada noći. Što sam sada bolest, ima da pokal doma ću si sada donijest. Al zato kako ću sada smirit, sad ćeš frajer napraviti sada harakiri. Pa sam sada poremećen u dugoj noći života, želim ti dobru večer, ja te savjest peče, ovo je sad ubjeće. Pogledaj ga, frajer je jebeno smeće. Wow! Sultan iz Samobora. Ali ćemo dati priliku i Baneku iz Zagreba, jel' tako ekipa? Pokaži znanje. DJ Vrh, 3, 2, 1, represent! Yo, dobra večer, reprezent. Ovaj je malo blend. Kaj je sad ovo? Rime tu probavaš. Bauraz, svako vidi da si cava. Malo sebe diram, ovdje previše je ljudi, ali sad ćeš vidjet kaj je kad Banek poludi. Nemoj zajebavat, dobar je delivery. Samo me tu vređaš, ne mrež rimu iz Gliberi. Malo loše, nećeš dobro proći. Priješ da si jak, al preko mene nećeš moći. Ja sam tu iz Zagreba, tu je i ekipa. Malo briješ jako, pojeo si tripa. Žansu, frende, ali idemo dalje. Sada primio sam mikrofon u ove ralje. Pa ćeš vidjet šta je ovoga problema. Tvoja mala maže se, sa mnom Banek je krema. Da, ništa ova trema. Tako ti je to, repam, nema problema. Yeah! Kako vam se ovo čini, a može malo buke? I sada ide druga runda. Dečki, budite spremni za riječi na ekranu. Ovaj puta će Banak biti prvi na drugoj rundi. Banak, jesi li spreman? Yes. Ok, 3, 2, 1, riječi! 3, 2, 1, reći. Sada ove rime tu će poteći. Tako ti je to, ja sam džukac ili ker. Nemam pojma koji kurac opće znači šper. Ali nema veze buraz, kaj si tak napet. Dodajte mi križ, sad ću ga razapet. Frajer si tu brije, daj neki jaki. Preloše, tamo je paleta, ja sam dečko iz geta. Šta se nisi najeo, šta mene hoćeš pojest? Malo si zabrio, ali nema veze. Idemo sad dalje, kaj ova reći? Bunda, palje, bunda, buraz, malo ti je vruće. Skini ovu vestu, Banek će da te pretuče. Ali samo verbalno, ništa na pinjaka. Tako ti je to, Dugave je moja caka. Škvadra je tu, u prvom redu. Brio si da sam se zbedirao, ali nisam u bedu. Banek! Nije loše, nije loše. A daćemo priliku i Sultanu da odgovori sa riječima 3, 2, 1, DJ! Yeah, 1, 2, slušaj sad, yeah. Sada bacam odjebati, diče naklon, spominje križ, s kim ću ga razdjevići naopako. I zato sada rotkam sada naklon, odjevito kada nastala je prava drama. Jer ja sam sultan, znači padam njemu glava. I zato ovdje dolazi sad čuda, izgledaš ko neka motherfucking sada tuba. Jer ja ću te istisniti, ovdje ću te uništit. Svaki pač koji kažeš ovdje ću ti poništit. I zato ćeš ti nestati sad u noći. Njegova stara se drogirala u trudnoći. Zato sam došao ovdje za minimalac. Staru mu jebe pozu 69 na fucking madrac. Zato što sam ovdje sporemećen. Izgledaš ko da se s pederima sad susrećeš. Ovo je sad umjeće, jer ti si sada gotov. I to je sada jebeni otrov. Yeah! Ovo je bila predrunda. Tko će se od njih dvojice kvalificirati u četvrtfinale? Ajmo malo buke za njih dvoje! A sada ide odluka sudaca. Lijeva ruka Banek, desna ruka Sultan. Na 3, 2, 1. Sultan ide dalje u četvrtfinale. Malo buka za dečica iz Samobora.